Orang kek. Oke ya? Oke. Saya bisa cakap Mandarin. Sayapnya adik, kumpan, Bukan. kawin Cina ke juga. Oh. Tapi sini Sini ya. ke juga. Sama Saya mau cari orang sini juga. Saya mau kawin orang sini. kamu kayak orang sini lah. Hah? Saya sudah cari, mau janda kah, mau gadis kah, tak apa. Yang penting saya jadi sini saja. Dari sejak Saya sini sudah lama, hampir mau 2 tahun. saya pun bujang juga. Bujang nggak? Bujang. Dulu ada saya. Barang itu yang bisa berguna, yang bisa diguna. Jangan sampai terjadi berkerat. Paham saya cakap? Paham. Dulu ada kami itu, kami bini tuh, tapi saya tahu lah. Barang yang tidak bisa digunakan, kamu jangan digunakan. Bisa dapat penyakit. Itu apa yang susah siapa? Susah you, bukan susah saya. Tapi barang kita jangan sembarangan masuk lubang. Itu namanya tong sampah. Jangan. Ya, betul. Jangan tengok lubang itu masuk salah lubang, itu lubang buaya, pahit itu. Nah, kalau saya cakap, saya tidak sembarangan. Orang cakap kurus anjing susah makan daging makau. Daging apa? Tenggeri kah? Anjing kurus susah makan tulang tenggeri, dia cakap. Nah, anjing saya memang kurus tapi tidak sembarangan makan tenggeri, tulang tenggeri. Sao kiểu xích đời bà con mình. Hai con ăn hình nhiều cho đời sau. Nih, tahu orang apa? Iban nggak? Orang Bidayo. Bedayo. Bedayo. Iban itu sama juga, Bidayo juga. Sama Bidayo. Kenjo. Ini kawan kita banyak nonton dari streaming. Itulah saya cakap. Kita jadi manusia utamanya membuka happy, membuka kesenangan. Jangan banyak menyakitkan. Kalau orang banyak menyakit itu bisa dapat penyakit. Menyakit itu kadang-kadang orang menyakit itu bawa penyakit. Kalau saya tidak pernah bawa menyakitkan, saya selalu happy. Walaupun usia saya 49, ada tengok tua tidak. Cuma lambut adalah sedikit. Ai còn hãy si ship kiểu xài ngá nhông cày mày ở chiều nay ban mày đấy đấy. Kawan. Ya. Kawan ini bujang. Ah, Ini kawan bujang. oh kawan banyak jadi. Kamu dari sini berapa tahun? Ada berapa tahun? Ada kerja ke sini. Saya sekitar sudah mau 2 tahun. Ini ya? Dulu kerja apa? Saya kerja bengkel ya. Kerja ke mana? Saya bengkel kerja di itu apa tuh di Padungan sana. Oh. Di lari kerjanya bego, servis bego, tahu gak bego? Saya tahu. Extra bego, kereta besar, Pajero, Sport, segala macam, Hilux, aku servis. Kamu Servis. bagaimana? Kan Cekbon. Hah? Cekbon. Pokoknya yang masuk hutan itu kereta itu tidak bisa keluar, itu saya yang bikin, saya bagian lapangan begitu. Kalau beko itu mesin itu yang besar itu, yang itulah bagian saya. Sini lah. Apa kamu bersih? Oh itu kerjanya lagi ada, lagi tak ada. 9 hari potong kambing, 9 hari tidak potong kambing, itu namanya. Jadi berapa? Gaji 1 hari 250 kan? Gaji satu hari 250. 250. Berapa? Hah? Besar ya 30 semua. Bagian mesin ya, apa tidak bisa? Oh, jadi kamu 250. Nah, kalau mesin itu mau angkat itu pakai. Sini lagi murah. Baru 30 ini. Jangan pikirlah, kadang-kadang kita naik itu bisa tinggi, bisa bawah. Yang penting bisa bawah. Yang kamu kerja kamu dengan Sandy ya? Hah? Sandy ya belum enggak? Apanya? Yang kamu kerja Sandy siapa? Iya. Sandy. Pernah jumpa kamu? Kalau kita jumpa kawan gampang lah. Sekarang semua internet lah. Halo kawan, di mana aja ini ada? Ketemu lagi. Kita bayar. Ini
Ini Batu Tojo ini mau makan apa aja ada 25 jam, 24 jam. Kamu jam jatuh dengan jam rumah hewan ya? Ini ya, ini oh. Kamu ada merokok tidak? Bagus. Kamu? Tidak. Saya rokok sama orang kan Merokok itu rugi badan nanti. minum adalah Minum tidak. Minum ini teh saja. minum ada minum TO aja. tapi jangan minum lah kalau saya balik kampung minum itu doang dia Nanti tahun depan yuk pergi Kawai, saya balik kampung, yuk punya kampung potong mic minum tua itu aku mau. Tahu gak arak tua? jarang pun jarang Nanti kita balik ke kampung, kenalan sama Abang Iban lah, Bedayu lah, ada gak? Kenalin saya satu, buat dia kamu ada? tidak jauh dah Banyak gak? Tak apa, yang penting orang. banyak tuh Saya tidak pilih suku. Kalau tengok saya oke lah. Tapi saya usia sudah banyak, dia mau kan? Tapi saya awet muda. boleh agak jamu Saya tuh memang awet muda saya. Memang dulu saya ada keluar obatnya, obat Chinese punya minum dulu dari awet muda. Ini badan masih kuat. Macam Busri punya kalau saya sekali buka, wah. Hai. Nah minum balik ya. ini katamu ya Oh Amoy banyak yang suka sama saya, tapi saya tolak. betul Hah? kamu laju minum Oh saya memang laju minum apapun laju. Laju lah minum. jam saya itu boring buat Oh iya. Nah, boleh lah tuh sini. ini jam saya awal bang ngomong-ngomong nih kita cakap Kalau kerja itu jangan mikir gaji kecil, tapi yang hatinya mau kerja. ya Jangan habis pikir yang kerja yang besar, pikir yang kecil itu tidak boleh. ya Saya ini bukan harimau, kecil besar semua masuk. ya Tahu nggak bukan harimau? Biasa tangkap ikan tuh. ya kayaknya Kecil besar semua masuk. aku boleh beli makan juga Jangan bukan kaya, susah. Dapat besar, tak dapat bawa bari. Ya Pak. sama ya Oh, tamay. Ơi, tamay bang, chào các em. oh ini kasih air kau kasih air Đeo pen. kasih Kasih air ya. Ada air. Đeo pen hả? Đeo pen. Đeo pen. Ambil đeo ya. Berarti yuk besok balik kah? ya saya besok balik saya mau gawa saya cuti dulu Balik kampung mana? ini Oh dekat. nanti saya 3 hari bulan malam saya datang Datang lagi. sini lagi Boleh lah. tapi dekat mau besok saya apa lah besok beli kamu kipas Apa? kipas ketik Oh iya ya. kamu belum ada kipas ya Tak ada. Tinggal saya besok cakap aja. apa lah nanti kamu pinjam saya punya kipas ya Oh, boleh ya? baru beli si kipas itu baru beli Boleh boleh. Kawan ini dia mau tanya. mungkin ada temannya kamu Apa? itu hari saya nasa boring saya kata kawan semua jauh terus satu orang Berarti Billy itu semua siapa itu? ya lah sama kerja ekspor Semua kerja apa punya? Berapa? boring gitu Oh iya. 2 ringgit. Saya kasih ini uang apa nih logam banyak uang logam nanti takut jatuh. uang logam Logam ini ya. kesiling ya Iya. 20 sen nih Oh, masih ada tuh. 20 sen kah? Oh, kapan dah?
Banyak uang logam. Terus aku uang. Di sini Pak. Oh, Cun. Ada lebih kah? Cun lebih. Sudah, sudah. Iya, saya susah mau kalau logam-logam ya. Kadang-kadang aku jatuh, nggak tahu jatuh kemana. Kalau saya punya duit ini memang beda, oh, kamu tengok. Ini jangan salah orang. Ini macam duit 50% semua. Iya memang macam 50%. Ini orang pakai gitu. Itu bukan duit Malaysia. Nah, ini dalam zaman itu dinasti Qin Shi Huang Chinese. Nah, ini tak ada kode punya. Mana ada kode, mana ada angka. Nah, cuma ada para manusia aja. Nah, ini kamu bilang 1 ringgit, mana ringgitnya? Kosong tak ada, tulis tak ada. Kamu tengok. Ada. Hari bulan dia ada. Nah, ini cuma duit beda, Wak. Nah, coba kamu tengok ada angka kan? Saya punya duit yang satu itu tidak ada angka punya. Ada angka? Ada tahun? Apa pun apa. Nah, itu chẳng lo ya, đó là một angka lo ya. Ở bên cái nhanh phong không? Cái nhanh phong. Tahunnya ya? Tahunnya 201. 201. Nah, Kita belum ada. kakek kita belum ada, semua belum ada. Mungkin Sarawak ini tidak ada. Tapi ini uang kalau jual ada. Hah? Tapi jual ke kita ada. Oh ini tidak boleh jual, ini jaga diri saya punya. Jual berapa tahun itu? Saya sudah baca begini, kalau tak ada duit bisa. Ya dia Leong Pak khung dịch này lu ya dia ngày một tiền nha đó như khỏi钱. Tapi ngày 10 punya saya karena ngày 10 pamer. Aku tidak mau pamer. Nanti banyak orang mau beli sama saya susah. Kita perlu pamer-pamer barang kita. Kalau duit saya memang udah habis, saya gosok-gosok dompet saya, tampuk sekali meja, orang telepon, Sony saya kirim duit buat kamu, udah saya terima. Memang udah terpepet. Ada, saya gosok-gosok dompet saya kan, apok di meja, itu kan. Datang dah. Halo Sony, rekening nggak berapa? Nanti aku kirimin buat lu, antarin transfer katanya kan. Oke. Iya. Kalau terpepet, kalau masih ada jangan. Paling enggak 500 ringgit gitu Pak. Tidak bisa banyak. Percaya tidak? Percaya tidak? Kalau tidak percaya sih aku tidak tahu. Boleh ngomong. Mau deket. Oh, tidak dia. Dia tuh kalau saya udah terpepet, mau terpepet begitu, saya langsung tapok di meja. Tulis nomor. Oh, nomor tak ada. Tak boleh bercuti. Ngay nhỏ có nhiều khăn kawan nào lấy đó như khỏi gì khăn là chén xe cây mồi Leong Pak không dịch nhanh nha. Ngay nhỏ có nhiều khăn nào lấy. Các bà bá ra vậy nhanh xìa. Dia cincong dùng kim coy itu bikin dari emas loh. Emas. Itu 99 karat. Memang bikin dari emas. Yung kim coy yo. 99 karatan tinggi yo. Cái như thế mày xấu xỉu ấy mà càng thế mày xấu xỉu. Tanya gimana? Nah, nanti kamu bisa tahu. Aku coba kau pegang. Tunggu. Kadang-kadang dia bisa hilang loh. Kalau saya sering makan daging babi dia bisa hilang. Tak boleh makan daging. Harus vegetarian kalau bangkarnya.
kamu megang begini. Pikiran semua kayak naik ke langit, ketemu raja langit. Pegang. Pegang gini. Betul? Nah, tutup mata. Kau pikir aja apa? Kau pikir makan rendang, makan rendang. Pikir makan ayam, makan ayam. Nah, pikir. Nanti tangan kau bergoyang. Pegang. Sekejap aja. Tak ada apa-apa. Mesti kalau jauh kita tidur boleh. Jauh kita baring di pegang. Tak boleh. Sampai kan ini. Makan rendang kan? Makan rendang. Ini aku boleh buang besok pun kembali ya. Aku buang berapa kali dia ikut aku terus. Apa siang hari dari dulu rồi, berarti cái tháng này nó giấu đó. Này chứ mấy cây sầu cũng nhớ sao còn này, cây sầu cũng nhớ sao hạt. Sini kayak apa ya, kayak pemangkat, kayak sampan. Dia punya kereta dekat sini packing. Hah? Mana tu? Kayak kampung halaman saya nih. Ini Batu Tujuh ini sama. Ngay cả như cổng ra hàng hai lia tao tung xí ra hàng phút nhớ sao không rồi đó, tapi ngay mấy cái nhìn theo ngay tung xí theo cũng chịu. Ai mấy cái nhìn theo không? Nhưng trong cái đồng cái là cái piong nó như trò như theo cái như ổ dùng nó như vậy dùng cả đấy bạn cái em có cái gì áo ly đấy là cái piong rồi múa cái piong hạp cái đâu sang đi áo ly như vậy đi như trò như theo cái như theo rồi như sợi bụng lo cầu em có cái gì em bỏ ấy xong xin à nggak pulang selakau mau cat ya soalnya Bang kan kerja mana bisa pulang. Ngay dia tung xí dia nhìn ra mòn quay theo dẻo. Có lý thế như này chọn ngay dia mòn quay chọn này à. Thấy chọn. Cái như vậy con ở ngay đấy, bởi chọn đi hang à. Không nên nhỉ. Như là cái xin chọn chuyện là ngay đi cho à. Cái như vậy chọn ngay chọn là tao cho đồ con phẩm gì luôn như là con phẩm gì luôn đó. À cái sẽ bỏ. Anh ken nhìn nhá. Mày bò ngay à tao mày là ngay cho tao pin chiang ở đấy tao truy kiểu rồi. Giờ đi đến ngay lấy theo lý đến ngay mày còn căng mô xẻo cho à. Ai căng ngao bù xin nó mô bình xì cho. Đi sao xem nào. Ai à đi đến má cái xẻo vô rồi. Ấy như trâu mà cày. Nah, yang penting nomor satu itu adalah niat. Nhà ma chi còn mấy cái không đấy không? Không ăn hoặc không như trước đấy chắc tiền chi nhìn rồi khẩn rồi còn cho đi. Tổng sắm bao đấy. Keluar. Hey. Ini sama kayak janda mau beli softtek. Kak, mak dan beli softtek mak. Oh, dia tiền chi yang bot. Tiền gue ya. Tiền chi yang bot ya. Tiền chi yang ngomong cái lại còn là tiền chi. Ok. Sau nhân một tại sini là như cái đất. Như tao đã tại sư đầu ngay đó tại sư đầu thiết. Nhưng mình ăn miếng đó thiên phù hợp. Như đó tại sư đầu ngay ở đó như sẽ tại sư đầu tiên. Không biết nhỉ? Sau nhân ra cũng siêu tại sư nhiên. Sau nhân ra cũng siêu cộng bài nhiên. Sau nhân ra một nó như chỉnh kia. Sau nhân này như chạy gì kèm nhìn thật. Sau nhân mê cũng như chưa cộng bài nhân chưa bà rồi như kia như mang như tại đó dắt cặp. Sau nhân mong nhận như là sau nhân ấy giúp bùn xỉ như nền bùi ở đây.
Ya. Ini nó chỉ còn vậy chứ chờ chuyện bây giờ à. Cậu bác mình theo chân đi còn ngay dịch học của suy không thì nha ngay chỉ tới suy à. À. Thế là cái dịch sau khi là nhau nhau để mà hiện còn nó một hình như chứ dính cái cho rồi. Ôi chè, một cái như một xây giá lấy một mấy thiên đó. Aku xin xảy ra tapi jangan apa aja nih. Tapi nhưng cầm thiền thông ngày tạo tác này ở sao đã ada lagi lihat ngay thêm nội dung ngập trên đây nhưng mang ở lấy ai chơi sợ gì ăn có chân chứ bộ chân à có chân nhiều nhạc lấy siêu ngập trên đây như nó của chuyện đấy một ngàn ngàn mày nói ngay sẽ ngay chia rồi mau chọn phải chia tapi ngay mau menyen nhưng mà mình ấy utamanya ya kita jadi orang jangan kacau orang tapi kita jangan dikacau orang tapi kita tidak boleh kacau orang tidak bukan kacau kita kalau dia benar-benar mau jual kita beli lah nah, kalau dia tidak mau jual jangan beli nah, berarti dia mau jual mahal terserah dia benar cái thằng nào đây có cái tiền quay này thì anh sau rồi là udah harus minum kita balik kesalahan besok aja jangan banyak cakap balik lehat mang hỏi lại à như xảo đi ngay sổ này hoang đó chỉ một cái nhìn xảo đi đó ngay sổ này hoang như kita là đó mang như mẹ rồi như nó tapi ngay đó như mỏ liều ngay à như liều ngay đó như liều sao là như nào như thế à như thế liều sao là như nào hả à mỏ nó chỉ có yêu đầu khèng yêu đầu vui mỏ giá liều ấy xong muôn liều ấy xong hàm á giá giá cho phèn chiếu phong sủ à kita jadi orang untuk apa tuh jadi teman untuk saling menolong kan begitu jangan sedikit menjelekan orang kau untung apa tak ada untung betul saya berteman sama siapa aja oke ini orang Malaysia ini orang Malaysia dia tetap jaga kita itu kita punya abang kita yang berdayu đó chỉ có kau cặp thêm nhiều mau ăn coi để chip thêm nhiều gì với berteman itu susah kalau mau musuhin sama orang satu kata aja udah musuh ya bang ya kalau berteman itu bukan gampang mas berkawan sama orang kalau hanya satu kata itu yang jorok yang jelek udah musuh tak boleh gitu kalau tak senang sama saya boleh ketemu minum kopi kalau tak ada duit aku bayar kalau tak ada duit aku bayar lah tak apa kalau tak ada duit aku bayar lah tak apa lah ngelok muốn ăn tiền thiệt nó sengaja lo muốn ăn nhiều thiệt nó à mandi ya oke oh oke iya bersih sini masak sini masak apa ini ada kuncinya ini kamu cok oh iya tunggulah dia punya kunci datang tuh ini besar pakai ini hah iya justru aku pakai besar lah kamu besar kecil apa
Hadir tetap. Câu tập hình dù mô ăn có dạng để xích hình dù chỉ kỳ qua dạng xích sủy nhắm cho sủy nhân theo vào trâu những này chân trong thì kiểu sủy trong lưu ạ nhắm trong xích bẩn đâu ạ thấy không tao mày chỉ có lấy liêu nhé tao mày chỉ có lấy còn bài nhé mỏ chỉ có lắp tổ chim hình dù số liệu nha cầu anh cày miền hè sổ hay mà mẹ cái nơi sổ hay Jika dia saya hanya hanya nhiều như phần ngày lấy từ Malaysia hả hay chỉ tỏ hiện tới đây ngày 10 hiện hay chỉ tỏ hiện tới đây ngày gì không bà ok là cái sự đời không toàn công chuyện gạo leo sắp vậy đó itu gawai itu main 3 hari kita kerja aku pergi tempat kawan lah situ Mana tempat? yang situ itu apa tuh kawan itu Mana kampung? yang tadi apa tuh kau itu apa tuh kucing apa tuh itu 3 hari Rumah kampung apa? Kampung tempat? orang Chinese Ya. orang Chinese aku punya itu apa tuh bukan kawan bapak punya paman itu namanya ok lah ya mày tutup cái biển mang họ lại á liều sao ya ok bye bye